Hello ladies and gentlemen, wherever you are, wherever you do, of course, it's your boy forever for real. Mtoto kutoka Jerusalem, King of Sheba, Jesus we one and the one and only kama kawaida. Kiev Zets Ensemble right now. Oh micro, ha ha ha. Ciao, kabisa papa. Guys, reka nangire mbasuhuza aho muherereye hose, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, ndetse nawe uri muri diaspora. Aba diaspora, shout out mu niggas, ndetse namwe muherereye imbere mu gihugu, ndabasuhuje cyane kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Ibiganiro byacu tukaba tubashimira ko mukomeza kubireba kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru meza cyane kandi tukabagerezaho ku gihe. Guys, ngira ngo murabizi ntabwo twari duherukanye kubera akabazo tekinike kari karabayeho, ariko tukaba twarabashije kugakemura. Ubu tukaba tugiye kongera kubana neza gatanu ku kandi kugira ngo dukomeze kumenya updates z'amakuru atandukanye abera mu isi. Guys, ngira ngo uyu munsi ntago ntari sawa cyane kubera ko inkuru yo mbazaniye ni inkuru y'inca mu bwongo cyangwa se nakita nk'inyenyurambavu. Inyenyurambavu kubera ko umugabo ukomeye cyane, wari ukomeye cyane ku isi, wahoze ari Ministiri w'intebe w'Ubuyapani, yabashije kuba yakicwa arashwe. Ngira ngo ngira nti Shinzo Abe, a former PM of Japan, assassinated while giving speech. Ngira ngo mwabyumvise rero, ni umugabo wari ukomeye cyane wahoze ari Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani, aho yishwe, arashwe mu gihe arimo atanga speech cyangwa se imbwirwaruhame. Ahangaha yarimo yamamaza ishyaka rye kubera ko yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuba yaba umusenateri w'iki gihugu. Ubwo yari gutanga speech mu gihe ari kwamamaza ishyaka rye kugira ngo azabashe kuba yatorwa, nibwo umusore yamuturutse inyuma afite imbunda, amurasa inyuma ahagana mu mbavu ariko amuturutse inyuma, hanyuma amurasa amasasu abiri ahita yikubita hasi. Ngira ngo murabyumva ko ari inkuru ibabaje cyane, aho umugabo nk'uyu nguyu ukomeye yabashije kuba yakicwa n'uyu musore ukiri mutoya. Uyu musore yagerageje kwirukanka ariko bahita bamufata, bahita bamutwara mu adakora hasi, birangira bamutaye muri yombi. Ngira ngo mu Buyapani nk'uko mubizi, biremewe kuba watunga imbunda, ariko kugira ngo umuntu abashe gutunga imbunda babanza kumupima kugira ngo barebe ko yaba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yaba atujuje ubuziranenge. Ariko uyu nguyu we, iyi mbunda ntoya yaratwaye mu gikapu, baje kugenzura basanga atari imbunda yabashije kuba yagura, ahubwo ngo ari imbunda yikoreye. Ngira ngo nabyumva guys, kubera ko Abayapani bafite iterambere rihambaye ndetse n'ikoranabuhanga. Urumva uwo musore yarigeze ku rwego rwo kuba yakikorera imbunda ku giti cye, aho yabashije kuba yarasa umugabo ukomeye cyane. Ngira ngo amahanga nayo yabivuzeho ibintu byinshi cyane, bagenda bamagana icyo gitero cyabaye cyangwa se urugomo rwo kuba bakica umunyapolitiki ukomeye cyane nk'uwo nguwo. Bavuga ko ari ibintu bitari byiza cyane, aho abayobozi bagiye bakomeye ku isi hose bagiye bagira icyo babivugaho, bagatangaza amakuru akomeye cyane bagira bati uwo muntu wakoze ibyo ngibyo afatwe akanirwa urumukwiye, kubera ko yakoze ibintu by'ubugome ndengakamere. Urumva ni ubwicanyi bubi cyane bwakorewe umuyobozi nk'uyu nguyu wari ukomeye, wari uri kwiyamamariza kuba yaba umusenateri w'igihugu nk'iki ngiki gikomeye kandi igihugu gikize icya gatatu ku isi. Ngira ngo uyu mugabo yapfuye afite imyaka 67. Ubwo yari kandi n'umuntu w'umunyabigwi kubera ko yari umwanditsi w'ibitabo, aho yanditse igitabo cyizwi nka Coronation. Akaba ari igitabo cyamenyekanye cyane, ngira ngo abaliteraire cyangwa se n'abandi bantu bakunda gusoma cyane bo barakizi. Kandi uyu mugabo yabaye minisitiri w'intebe w'Ubuyapani guturuka mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2020. Ngira ngo murabyumva ko ni imyaka myinshi yaciyemo ayobora igihugu cy'igihangange ari nka minisitiri w'intebe. Urumva ko abayungirije perezida yari umuntu ukomeye cyane. Ngira ngo nta bindi bintu byinshi twavugaho. Uyu mugabo yari umunyabigwi ukomeye cyane, aho yabashije kuba yakwicwa uyu munsi wa gatanu tariki ya 8 y'ukwa karindwi. Urumva iki cyo twamubwira cyangwa se icyo twavuga ni ukuba twavuga tuti rest in peace, cyangwa se imuhiruko ridashira. Murakoze cyane guys, niba muhungu wanyu forever Jesus. Ngira ngo ntabwo twari duherukanye, ariko ubu tugiye kongera dutwika hashye. Icyo musabwa nta kindi ni gukora subscribe,
mugakora ama likes menshi byahatari guys, hanyuma ubundi mugasharinga ibi bintu bikagera kure, tugakomeza gutwika tubagezaho amakuru updates zigiye zitandukanye ziri kuvuga ku isi ndetse no mu nda y'isi.